Nanye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Numwanya tubagezaho amwe makuru agezweho muri aka kanya. Ngende Jean de Dieu Karinijabo turi kuwa mbere tariki ya 24 z'ukwa karindwi kwa 2023. Ni ngewe nyirabayazana. Umutware w'abakono mu ruhame asaba imbabazi. Umusirikare wa Uganda wabarizwaga muri operation Shuja muri Republika Demokarasi ya Kongo yiciwe mu kabari. Aha muri Kongo ariko hari umusirikare urimo guhigwa nyuma yo kurasa akica abantu 13 biganjemo abana kubera umujinya. Turaza no kugaruka ku mafoto akanganye y'urugendo rwo gukanga umwanzi rwa FARDC rwitabiriwe n'abakomando bateye ubwoba. Ikaze muri aya makuru duhereye Musanze mu kinyamakuru Kigali Today. Arashinja abaje kumutabara kumwiba ibihumbi 730 by'amafaranga y'u Rwanda. Maniragaba Emmanuel wo mu kagari ka Migeshi mu murenge wa Cyuve ahangayikishijwe no kubura amafaranga 730. Yarabikiye umuturanyi yaburiye mu gikorwa cyo kumutabara basohora ibintu mu nzu ye yari maze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ikibazo cyabaye ubwo umuturage yari mu murima we n'umugore n'abana bahinga bigeze saa 4 bahamagarwa babwirwa ko inzu yabifashwe n'inkongi y'umuriro. Ubwo abaturanyi be bamutabaraga basohora ibintu mu nzu ngo bidashya mu gihe polisi yazimyaga uwo muriro ngo yaburiyemo amafaranga 730 yarabikiye umuturanyi wari wagurishije inka ebyiri. Yavuze ko cyamuteye kubikira uwo muturanyi ayo mafaranga ari uko bakimara kugurisha inka zabo ebyiri bagiranye amakimbirane ntibumvikana neza icyo bakoresha ayo mafaranga. Ati nge nk'umuyobozi w'isibo bangirira icyizere bansaba kuba nyababikiye mu gihe bagitekereza icyo bayakoresha. Yavuze ko ayo mafaranga yayabitse munsi ya matora raraho muri uko gusohora ibintu bw'inzu yari maze gufatwa n'inkongi y'umuriro ayoberwa uwasohoye matora akaba akeka ko ari nawe waba waratwaye ayo mafaranga. SP Jean Bosco Mwiseneza umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru aremeza ko iyo nzu yo muturage yafashwe n'inkongi y'umuriro akavuga ko polisi ifatanyije n'abaturage babashije kuzimya iyo nkongi inzu yose itarafatwa. Yemeza kandi ko hari n'ibyangirikiye muri iyo nzu. Mu kumenya icyo ubuyobozi buvuga kuri icyo kibazo cy'ayo mafaranga, Kigali Today yegera umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier avuga ko batahise bamenya icyatwitse urwo rugo gusa yirinda kuvuga niba hari icyo leta yafasha uyu mugabo kuri ayo mafaranga 730 yaburiye muri uko kumutabara. U Rwanda rugiye gukingira imbasa abana basaga miliyoni 2. U Rwanda rugiye kongera gutanga urukingo rw'imbasa ku bana basaga miliyoni 2 bari munsi y'imyaka 7 mu buryo bwo kubongerera ubwirinzi mu kwirinda ko iyo ndwara yagaragaye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi yagera no mu Rwanda. Kugeza ubu muri Kongo abana bafite iyo ndwara bamaze kurenga 100 mu gihe mu Burundi bamaze kuba 4 ibishobora gutuma igera no mu Rwanda mu gihe aba nta gikozwe. Mu kiganiro dusangira ijambo cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu Dr. Sibomana Hassan ushinzwe ibikorwa by'ikingira mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima yatangaje ko ibikorwa byo gukingira biri butangire kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Nyakanga bikazabera mu gihugu hose aho buri mwana azahabwa ibitonyanga 2. Urukingo rwa mbere ruzatangwa mu gihe cy'iminsi 5 bigizwemo uruhare n'abajyanama b'ubuzima urugo ku rundi. Biteganyijwe ko umwana wakingiwe azanashyirwa wino ku rutoki kugira ngo bigaragare ko yakingiwe. Intego ni ugukingira nibura hejuru ya 95%. Urukingo ruzatangwa ni urwo mu bwoko bwa kabiri mu kurinda iyi ndwara y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri nanone. Ni indwara itaherukaga kugaragara kuko mu 2016 rwari rwakuweho bijyanye nuko iyi ndwara yari yaramaze kurandurwa mu Rwanda. Umukozi w'ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS Dr. Marie Rosette Nahimana wari muri icyo kiganiro yavuze ko impamvu abana bari munsi y'imyaka 7 ari bo bagiye guherwaho ari uko bafite icyuho muri ubwo bwirinzi. Umwana urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura ijyanye n'ibyo bibazo ikaba yanafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu atambuka ikamusigira ubumuga. Mu Rwanda kuva mu 1993 nta mbasa ikiharangwa nubwo buri wese ahora ashishikarizwa gutanga umusanzu we mu kuyirinda by'umwihariko mu gukingiza abakiri bato. Umuntu wa nyuma warwaye imbasa aheruka kugaragara mu 1993 mu cyahoze ari Cyangugu ubu ni mu karere ka Nyamasheke. Abari bayirwaye bavuye ku 350 bo mu bihugu 125 ku isi hose mu 1988. Ubu iyi ndwara yagabanutseho 99.9%. Kuri ubu ikaba yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka Afghanistan na Pakistan. Ni jewe nyirabayazana umutware w'abakono mu ruhame asaba imbabazi. Kazoza Justin uheruka kwimikwa nk'umutware w'abakono bigateza impagarara arimo banyamuryango wa FPR Inkotanyi bagaragaye mu ruhame basaba imbabazi iby'ubutware bwe yasabwe kubyiyambura. Abanyamuryango wa FPR Inkotanyi bagera kuri 800 bahuriye ku cicaro cy'iryo shyaka i Rusororo mu karere ka Gasabo baganira ku bibazo bitandukanye bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda. Umwe mu bitabiriye iriya nama yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko inama yagarutse ku itangazo RPF Inkotanyi yasohoye ku itariki 18 z'uku kwezi yamagana igikorwa cyakozwe n'abiyise ko bahagarariye abakono bagashyiraho umutware witwa Kazoza Justin. Uyu Kazoza Justin yavuze ko ibyabaye batari bazi ko byagera ku rwego byagezeho. Kazoza yavuze ko bakoze amakosa nubwo nta kintu bari bagamije ariko ngo batandukiriye ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Abandi basabye imbabazi barimo Vice President wa Sena Honorable Nyirasafari Esperance Bishop Rucyahana na Vice Mayor w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu Rucyahana Andrew. James Kabarebe umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'umutekano yavuze ko igikorwa cyamenyekanye bitewe n'abasirikare bakitabiriye ariko nabo bakaba barahano. Cyatumye RPF
irwana uru rugamba igakomera ikabohora igihugu igahagarika jenoside nuko muri yo mu mikorere yayo ntabwo yigeraga itoleretinga ikintu cyitwa imico mibi kandi ikintu cyitwa negative tendency cyangwa ikigaragaza ko kizaba kibi yakibonaga hakiri kare yakibona hakiri kare ikakirandura negative tendency iyo uyihoreye ukayirera ukayorora igakura igihe udashobora kuyihagarika niba ingibi bindi dukemura hano ni nako byari kuzamera abakono ejo n'abashambo ejo bundi n'ibande n'abasinga igihugu kikongera kikajyamo ibice noneho mu gisirikare nabivuze ubwo iyo byaje mu gisirikare buri muntu areba bi undi akareba bi ejo n'ejo bundi nshaka kubakoresha ngo ni bene wacu narabamenye narabaidentifies nshaka kwikiza runaka nabakoresha igihugu nka Gisenyi nuko gukomeza biri very dangerous ikintu cyose gifite negative connotation gifite negative tendency gifite imico mibi nuko kirandura kigitangira iyo ugitoreretinze ukakirera ukacyorora kirakura kikazabura igaruriro ntabwo ari bike nanga turavuga amaraso y'abanyarwanda ari ayamenetse arazameneka ejo tugomba kuva hano turi serious dufite icyo dukuye hano mu mitwe yacu ni ikihe dukemuye ni ikibazo kidukemuye cyashoboraga kuzica abanyarwanda nicyo tugomba gukora ntabwo ari ibintu byo gukinisha ni amaraso y'abanyarwanda icyafasha u Rwanda ni ikintu kimwe kandi cyoroshye ni ubumwe bwacu nicyo kizaduteza imbere kandi naho tugeze no kuri ya percentage minimum yavuze ya percentage y'ubumwe niyo tugejeje hano. Tariki ya 9 z'uku kwezi nibwo abakono bahuriye muri hoteli Musanze mu Kinigi bimika umutware. Iki gikorwa cyamaganiwe kure na RPF Inkotanyi mu itangazo yasohoye tariki ya 18 z'uku kwezi bivuga ko kitajyanye na gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndetse ivuga ko izahana abanyamuryango bayo bagiteguye n'abakigiyemo. Umusirikare wa Uganda wabarizwaga muri Operation Shuja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiciwe mu kabari. Polisi ya Uganda mu karere ka Budaka irimo gukora iperereza nyuma y'urupfu rw'umusirikare wa UPDF bivuga ko yiciwe mu kabari atewe icyuma. Umusirikare wapfuye yarafite uruhushya ruzwi nk'ikibari akomoka mu mudugudu wa Bolomi ahitwa Kameluka mu karere ka Budaka. Umuvugizi wa polisi muri Bukedi y'Amajyaruguru SP Immaculate Alaso Emily avuga ko ku itariki ya 18 z'uku kwezi saa 11 z'umugoroba Private Martin Mbayo w'imyaka 23 badizwa muri battalion ya mbere muri division ya mbere iri muri Operation Shuja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye mu kabari kwitwa Robert Tabiruka mu gasantere k'ubucuruzi ka Nabugalo aho ngo yatonganiye na nyirakabari. Ati perereza ryacu rivuga ko hagani saa 11 witwa Martin Mbayo wapfuye n'inshuti ye bagiye kunywa mu kabari kwitwa Robert Tabiruka aho bari kunywera baranyweye kugeza isaa 4 z'ijoro ari nabwo imirwano y'uwapfuye na nyirakabari yatangiye. Nyakwigendera agize ibikomere bikomeye mu mutwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umusirikare arimo guhigwa nyuma yo kurasa kica abantu 13 biganjemo abana kubera umujinya. Umusirikare arimo guhigwa mu ntara ya Ituri nyuma yuko kuwa gatandatu avuye aho yakoreraga yageri wakarasa abantu benshi akica 13 biganjemo abana n'abagore nk'uko abategetsi babivuga. BBC yanditse ko Lieutenant Jules Ngongo umuvugizi w'ubutegetsi bwa gisirikare bukuri iyi ntara ya Ituri yabwiye ibinyamakuru byaho ko aho umusirikare azajya hose bazamugeraho. Muri 13 bapfuye ibinyamakuru muri aka gace bivuga ko 9 ari abana. Naho barometre sécuritaire di Kivu ikavuga ko babiri ari abagore. Umusirikare w'ingabo za leta ashinjwa kwica abantu kuwa gatandatu nijoro mu gace ka Chomia kari hafi y'ikiyaga cya Albert muri Ituri. Kinyamakuru Boni ya Actualité kivuga ko uyu musirikare yavuye mu gace yakoreragamo agatahiwe nyuma yo kumenya amakuru y'uko umuhungu we yapfuye. Bivuga ko umuhungu we yapfuye kuwa 4 tariki ya 20 agashyingurwa bukeye bwaho se atarahagera. Umuhungu we bivugwa ko yapfuye urupfu rusanzwe nyuma yo kujyanwa ku ivuriro rya Chomia ariko agapfirayo. Se ageze mu rugo yasanze umuhungu we baramushyinguye agira umujinya watumye arasa muri bari abaturanyi bari baje mu kiriyo hapfamo 13. Radio Okapi ivuga ko mu bandi bafashwe n'amasasu y'uyu musirikare harimo n'abandi bana be babiri. Lieutenant Ngongo avuga ko ari ikibazo cya discipline ubundi kwiye kuranga abasirikare akavuga ko uyu musirikare nafatwa azakurikiranwa n'inkiko. Ha muri Kongo ariko hari amafoto y'urugendo rwo gukanga umwanzi rwa FARDC rwitabiriwe n'abakomando bateye ubwoba.
Kuwa gatandatu w'iki cyumweru dusoje, Perezida Felix Tshisekedi yakiriye neza urugendo rwo gukanga umwanzi rwateguwe n'umutwe w'ingabo zishinzwe kumurinda mu ntara zimwe na zimwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binyuze mu ishami ry'itumanaho rya Presidence, Felix Tshisekedi yashimye igikorwa cyiza cy'ingabo ze. Mu magambo ye, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati, ndashimira kandi ingabo n'abashinzwe umutekano barimo gukora ubudacogora kugira ngo umwanzi abuzwe kuba yatera akaga, kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke vuba kugeza ku ntsinzi ya nyuma. Iyi niyo kandi niyo izaba inshingano yacu. Kuri Kinshasa nk'uko bitangazwa na Media Congo Akadomonet, abagize umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda perezida bakoze urugendo rwo kugaragaza endurance, banyura mu mihanda minini y'umurwa mukuru mu matsinda abiri. Bahagurutse kuri Motel Fikini muri Limete no kuva Bandalungwa berekeza Kanshashi. Uru rugendo ni kimwe mu bikorwa bisanzwe by'ingabo zishinzwe kurinda perezida, ahanini hagamijwe gukomeza kubungabunga ubuzima bw'abasirikare no kwizeza abaturage ko ingabo ziri iruhande rwabo, nk'uko byatangajwe na General Major Ephraim Kabikiliza, umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Tuvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iperereza ryemeje ko umuti w'inkorora wishe abana 70 muri Gambia. Minisiteri ishinzwe ubuzima muri Gambia iremeza ko umuti w'inkorora ukorerwa mu Buhinde wagenewe abana ari wo wabaye intandaro y'imfu z'abana 70 mu mwaka ushize. Ubu bwoko bune bw'umuti w'amazi w'inkorora bwakorwaga n'uruganda rwo mu Buhinde Maiden Pharmaceuticals. Minisitiri w'ubuzima muri Gambia Dr. Ahmadu Lamine Samate yatangaje ko mu iperereza bakoze basanze uwo muti warinjijwe mu gihugu mu buryo butemewe kuko utari wagahawe icyangombwa cyo gucuruzwa muri Gambia. Yavuze ko habaye uburangare bw'abari bashinzwe ubugenzuzi, ari nayo mpamvu umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti yahise yirukanwa ndetse n'umwungirije. Abashinzwe imiti y'abana yinjira mu gihugu cya Gambia nabo bagaragajwe nk'indangare kuko uwo muti wabanyuze muri humye. Hahise yasabwa ko hashingwa ikigo cyihariye gikora ubugenzuzi ku miti yose yinjira muri iki gihugu. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko hari biri gukorwa kugira ngo uruganda rwakoze uwo muti wahitanye abana rugezwe mu nkiko. Byitezwe ko urubanza ruzatangira mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka hariya muri Gambia. Mu Bwongereza, iki gihugu cyabonye ubwato kizajya gishyiramo abimukira batemewe n'amategeko. Ubwongereza bwabonye ubwato bunini bwiswe BB Stockholm bufite ubushobozi bwo kwakira abantu 500 buzajya bushyirwamo abimukira binjiye muri icyo gihugu binyuranyije n'amategeko. Ni muri gahunda icyo gihugu gifite yo guhagarika urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kugabanya ikiguzi leta ibatangaho ibacumbikira mu mahoteli. Ubu bwato tariki ya 20 z'uku kwezi nibwo bwageze ku cyambu cya Portland ku mazi agabanya Ubwongereza n'Ubufaransa azwi nka English Channel. Aha niho abimukira benshi bakunze kururukira bavuye mu bwato buto bw'amagendo butwara abimukira. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak aherutse kuvuga ko hategerejwe ubundi bwato nk'ubwo bubiri ku buryo igihugu kigabanya ikiguzi cy'amafaranga yishyurwaga za hoteli zicumbikiye abimukira batemewe n'amategeko mu gihe hazaza habo mu Bwongereza hatarasobanuka. Mu kwezi gushize Ubwongereza bwatoye itegeko ryemerera guverinoma gusubiza iwabo abimukira batemewe n'amategeko mu gihe bimaze gusuzumwa bagasanga ko iwabo hari umutekano. Mu gihe kandi nta mutekano, iryo tegeko riha ububasha leta bwo kohereza abo bimukira mu kindi gihugu gifitanye amasezerano n'Ubwongereza. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byamaze gusinyana n'Ubwongereza amasezerano yemera kohereza abimukira batemewe n'amategeko. Mu Rwanda niho ubusabe bwabo bwo kujya mu Bwongereza buzajya bwigirwa, bari ababihisemo bakaba bashobora gufashwa kuhatangirira ubuzima cyangwa bagasubizwa iwabo. Urukiko rw'ubujurire ruherutse gufata umwanzuro wo kutohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko hadatekanye. Icyakora byamaganywe na guverinoma y'Ubwongereza yahise ijuririra icyo cyemezo. Aya makuru tuyasoreze ku Burusiya bwashinje Ukraine kugaba igitero cya drone ku murwa mukuru Moscow. Uburusiya bwashinje Ukraine kuba inyuma y'igitero cy'indege nto zitarimo abapilote cyangije inyubako nibure ebyiri mu murwa mukuru Moscow mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko drone ebyiri za Ukraine zaburijwemo ziragwa, yongeraho ko nta bantu bapfuye cyangwa ngo bakomereke. Ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya byatangaje ko drone imwe yaguye hafi ya Minisiteri y'ingabo. Abategetsi bo muri Ukraine ntacyo barabitangazaho, ariko nimboneka rimwe ko bigamba ibitero by'imbere mu Burusiya. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa Telegram, Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yagize iti, igerageza ry'ubutegetsi bwa Kiev ryo gukora igikorwa cy'iterabwoba bukoresheje drone ebyiri ku bintu byo ku butaka bw'umujyi wa Moscow ryahagaritswe. Umukuru w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin yavuze ko ibitero bya drone byakubise ku nyubako zidatuwemo hagana saa 10 z'igitondo, yongera ko izo nyubako zangiritse bikomeye. Ariko ibiro ntaramakuru bitandukanye bya leta y'Uburusiya byatangaje ko ibisigazwa bya drone byasanzwe mu ntera ya kilometero 2 uvuye ku nyubako za Minisiteri y'ingabo. Urwego rushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Moscow rwanditse kuri Telegram ko ingendo muri uwo muhanda zahagaritswe, ndetse amafoto arerekana abakora mu butabazi bwihuse bari mu kazi aho byabereye. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru yo mu Burusiya nayo dusoreje amakuru agezweho muri aka kanya. Nge ni Jean de Dieu Kanijabo, ndabashimiye ko mwari mudukurikiye. Murakomeza kubana natwe mu bindi biganiro.